Krumzeri SKTV Emgru Purangputra Amnokchari Raj NONGTHOMBAM. Welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present and future of Manipur. Manipur da tha chahi tha kungamari phajalaktana chahi ani pharak laba crisis asida yamna chauba miyamna adum urgasu leiba adubu sri tuminna leiba wafum khara leire maru oina Manipur sida May ge tang taraga mathoi 2023 dagi तालग लाकपा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तोखाइब एडमिनिस्ट्रेशन हाइब सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की फिवम से कोई मयाम हाइनरीबा कोई सिक्योरिटी थम्बा मयाम दी बफर जोन गाजो हाइब सम जावी अदुना बफर जोन गुम थम्बा मतुंग सिदा स्प्लिट अमा चिंगी एरिया अमदी तंपाकी एरिया हैदना अनि से संतोषन तौबि यादि मोंगदा बफर जोन की मोंगदा लेरिबा फिवम हाइब तारे मसी डी फैक्टो स्प्लिट मखला मखंगनी अनि से संतोषन तौबसु यादरे याहन्नबा मतमदुगी लेंगान होनर बदुसु माई पाकेद्रे अदुगा होजिक प्रेसिडेंट्स की रूल लाब मतुंग दा गवर्नर ना लाथोकी मतुंग ना मदु होनर बसु मदु माई पाक पंगम लेरे मदुगी मतुंग तारक से मार्च के तांग निपान ऑनवर्ड्स होजिक से पिन ड्रॉप साइलेंस है तारे हाइरी बस स्प्लिट हाइरी बचिंगतम अनि के मरकता पर्टिकुलरली कुकी ना हेन खुंदाबा मफम सिंग अमदी वैली एरिया सिंग असि के मरकता चतोक चिन तौब याहंदबा और हाइरी मखोइना तालिबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की नत्रगा स्प्लिट के सेपरेशन की डिमांड दुदा याथोकपो मानबा मोंगदा लीगली यादरगसु डी फैक्टो ओइबो मोंगदा सुमाइना स्टेटस को असि फॉर द लास्ट 2 years असुम थमता तारगदी मदुदा वाहंग से हंगबम थोक्तबरा वाहंग हंगुसी नंबर 1 कनानो कोई इलेक्टेड एमएलए सिंग व्हाई शुड दे बी साइलेंट करगे दम मखोइ तुमिना लेके दरबिनो नंबर 2 हुजिक एमएलए सिंग सी सस्पेंडेड एनिमेशन द हाउस से लेगिबना मरम वर्गा मखोइ की पावर लेतब तारगसु दे कैन वॉइस मखोइ वॉइस थंब याय दुबु नंबर 2 तो ख्वाइदे मरु वरिस हुजिक लेंगा एक्चुअली पाइरिबा कोई प्रेसिडेंट की थबक थरम मयाम सिंग असि गवर्नर की खुथांग द तवदबनिना गवर्नर सिना कॉन्स्टिट्यूशनल हेड अमोइना व्हाई he has been keeping a mum since 8 March 8 March ने होजिक पाव से तुमिन लेरिब से करिनो सिगी स्प्लिट सिम डी फैक्टो स्प्लिट सी लेहंदरा बा सिगी स्टेटस को से चेंज होनो बा होना दरिब करिनो है बगी वांग दुनी एंड लास्ट बट नॉट द लेस सेंटर द लेरिबा मिनिस्टर यूनियन होम मिनिस्टर नत्रगा सेंटर ना होजिक लेरिबा सिचुएशन सी सिगी आइस ब्रेक से तनु के दमक तक कैम त हाई दिबा तुमिन लेरिबा केनो सेंटर के ओनदी होजिक सी पहलगाम इंसिडेंट के मतुंग दा पहलगाम लोम दा लोइना फोकस से तौगिबा कश्मीर रोम दा जम्मू कश्मीर एंड इंडो पाक सिगी ngam the focus to kibi mami tabna mar morga Manipur gi crisis ki matang sida kanam ta wangang da silence da leibagi mongam da leibina mar morga why silence over de facto separation or split in Manipur habagi wahang sini wahang si matang sida khana nena gudam tanga si SKTV ki studio direction da leibira basi an muktada koi senior advocate and also MHRC ki hanagi chairman Oja KHAIDEM manini Oja Manipur Nokcheri. Welcome to the show, appreciate you joining. Also joining us retired chief secretary Manipur, a politician, Oja NABAKISHORE. Welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us, Imphal, a review of arts and politics ki editor Oja PRADIP PHANJOUBAM Oja PRADIP. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Oja PRADIP take open to Oja PRADIP kamaina masi thambibi ai. Hadi koi fazana act togada ba natraga masi matang sida fazana miyam da wanganga da ba aduga khanariba natraga yanadriba particularly demand taliba kangu sing adu no talib demand si yararoi aduna huji si togodam nikho kadana habagi step am ta lawkhatna pin drop silence ki mohda March 8 am khakti honar maga aduroi de dum tumina legre April manga da Delhi dialogue tawre arusu April kun manga da makata wari sanagat su sanadre aduna now pin drop silence over the de facto split sigi status quo se change to na ba lehendra bo hona ba mathau tabra habi hong doni kamai thambi Six Raina, I was a de facto split his Yaro Posiam Lay, right? When a Yenga Sakuna Quina to the Honing Miligo, other see Yamtuna Sigi clear to Roni Sigi confusion and clear to Ron Heva. Taudra's Tokansel and Han Huigina, Tang Nipana to Uhe, when a Tarakoma Huigi, Yaro Henato Kambugi, as soon as you are going to Takani pull up Takani, me, Buraga kind of we can move no more than Capizu Uhiba. Aduga, so many are heavy position of town lapas, the Citisoquina, Nancy, press conference, Martina, the editors Gilga, they give Amjugi, senior journalist man, one of cancer is Yaudana, Unarokan's Sumi Pirpa, see Huigi, highways, Hando Pasita, Yam, Handoning Basi, I am Handoning high side animal. The Yarachikam was kind of high kind of Huigi from the IDP, Miam, Talaga, Lakan said the Kitang. More than a kitang hena saw walk around was very hit by that had a moist persuasion with that leather. Kitang tapped on that, Anaway Mon has extended colleague, my high, my excuse that. My excuse what I'm saying, but
genuine problem se aku civil problem hai kan sida ba adu sai na ham hai jaba aku ne hedi lai lai na si de facto split ka yaro hai sida aku gi hajik ta lai Manipur gi dynamics sida cookie ga medic ga ta ti have sim lai adu sim lai bin se kamai to da kari split to no hai kan sida split to ka when chout problem thor ka dra ka hai si su lai re aku technically si yaro to bon hai ta ne adu ga aku ne ta problem solution hai kan sida ke chow ni gi da ga di so yaro to hai jin sai gi medic cookie ne na hek to kan sida so group am slay ati group macam am slay mo ne kam dong ba alo si me am si hedi lai lang sel do ya do ni ni ai di ta sin ha ding sai gi kamai to do no khang way for khang da ba gi I just civil problem mo ni na mi si casualty sam ya honing da ba alo ga kamai to tension si khangan da ba do ga manung da lai ri ba itil si ubi posu ha di khoi gi loin ma si pos pam de peace pan jan no pam si ai su sum personal level contact over me am sida si pos pos uyo na kana nem ta ka jo me si kuire pero mo sel to si aku ni sai given take to no si ai ruga hana gi ma hanjan si si ai am no hai so do ga aku sida kamai to ge da khoi gi hawks mem ga da so he thamina kan sida das men wang ang to bi santi pamba aduga lan pando kam si wang ang to bi aduga humma chakhi sida na lan doni punani hanani habi masculine noiba sumba posturing sina hena humna chape mo si he uba aduga ta sena kana so kun real situations ye ngor gadi asai gi split hai do loina mak phamin ra yamin na tana tik sung pai sung nei ni thazati si se sawa ada si sung thok tor dong mande tor kan hena problem thokani su adan chapchan oram gani adu intelligence low do su oramai adu low kan sing sai hai post ko gi santi hanjaning ba pamba santi yaw dragadi wamina ga do hai tare ne ko gi sa ko kun macha me am adi kunju taba ngam dal le sem le yusum idea ka su irang se le kan se tara ke do no livelihood le do ko hana ka si chinga tamga ni si valley se kan se da trade ko gi ka si exchange me am le ner kan se da livelihood macha le jermen do livelihood le dragadi kun le yum le ene ka do no hai pos lag ba adu si me am si lo ne ta to ge har ga di settlement am problem lam da ka le ka ni al si so ai ne kan ba ju wo do ma le adu ta se na haje ko ne di aina su wari san ro ne ko governor hoigi aduga hoigi strategic planner me am hai si violence on the thamji al mi hana ko no kam na tham den thamji ar si ji tam ma thanda ka do ga wana ra kan sida si to de si pai le ro si unara kan to kan ka heavy mo de kitang yeng mai mo su male ko na aduga ta se na ko na impatient pri oi ra ko su am to no heleng me na al thani sida hai ra ga ado solution badu hek loisala ni ba aru loisan ko kitang manung problem le ba hurdles kar le sna kitang sang dor pe mo man ba aru ta se na idi aina sum u da di ga si aroi kan tharo ko mo ti mande si ani hana lambian mo kan se lambian si kitang budi hana digi the shortcut lo na sa loisan be mo dri oi do mandre okay silence na ta ba mas observation hai tare en yeng jan ba aru matam khara pi bagi pause adu masu aram ya have yo hum dunia adu akoina yeng pasi huji ujan su mek sena thambi khre civil population sing city moi changthok chin tongna ba hanagi area sing da hanjana ba loina pami peaceful oiba atmosphere ma pami have yo hum chi mek senge aduna ai ujan bu so laksani uja civil population sing punna lebina ba changthok chin tongna ba dum pam hanik pun si mane se pami adu masri da khulai pai ba khara sing asena apan ba piraga ngasai gi lambi open to bu boiro natraga ko IDP sing se mai magi area da hajana wo ero masi yahandra leire habnina adwa area du da for the last 2 years se koi observe tor ko matam Manipur da le matam da security gi oiba koi observation natraga lenga ki go political observation ma'am to matam je kana no masire da I think piri se yahandri se peaceful oiba atmosphere return to no hono matam da I think piri se kana no je huji phabu identify to bangam den log doribra adu huji phawdari ngamam di thoi keno da Pahalgam da tangkuni thoi da irang thoe aduga ngarang ngasi sida bom ga adi terrorist na leibam yum sing da bom captain tugai bagi pauloi le re habta aduga terrorist na leibam hum dugi nang nabda le mising leibir no thokro mako se attack tawdra habi hana information ga pi dana tawri khoi Manipur dana adugi position sun leitre entire khoi center already thamkiba uniform samisana masidi ethnic violence ne habigi wafum dro makti le re yes ethnic angle du di leijaba taraga su madugi ethnic angle du da mai tikpa masi loisandra bo hona ba kulai pai ba kangu jing matakta crack down duri mathok ta dabra haibi yo hum duni Pahalgam dari am thone act to wi khoi Manipur 2 years se ta huji observe tawri hai duri
Nasi kano perspective ani hum thona ko yeng se re bako koi ki Imphal Valley da le ba maitai singi perspective te ge yenguraga di thudongna kari hani violence se continue tong to ba conflict se continue tawning da ba adum hane gi normalcy da lag pa gi mong di khra di adum lei an hai tare even hoji ke si ban cookie singna mai tampak ta la aga sidal lei ba se thudokna khoi ge meitai ge civil society natraga volunteers singna thingba mangada mandi khoi masia ge perception ne ko aduga where is ngasai ge stumbling block oi se kanano habada songi cookie militants singi side sin hariba ar cookie militants singi side su koina makhoi ge kano ena spokesperson gadra central organization oi leisina moi ge cookie jo council kutu nung tu np khra leire ko and makhoi su I don't think makhoi na loina decide to guna ai gi perception da di makhoi da highly ba makhoi da prom to ba hai tare drama gi prom to singangu na ga drama da prom to idlo ko masi ai kham da hoji ki shoot sign to na ri ba ji cookie gi militant group kunmanga se oini na khali ada makhoi na cookie gi militant gi kunmanga sing se masigi all along lakwa makhoi demand cookie land sembani ha scenario ba cookie land do hojik makhoi na separate administration da ba topa maming ama thonbei wani but it's nothing different from ngasai cookie land he ba ada makhoi na hojik ki solution se porokpada makhoi ki approach hai tare ko approach se makhoi na holistic oina kana to ba suppose makhoi na hojik khalam ga do se akoi free movement si ja thokra ba maitai ju chala ba cookie su Chatra Kotra some Janaga situation normalize or agadi, Mokoina Talib demand or Madugi Kari Hani, way to Hunterakani and a Kanba. Aduna, they were are perhaps Angasagi, Mokoina, Pami say everything say free movements in Mokoina trump card when a pie card game, the Haraga. Masi Tadadring Mamang Sida, a quickie machine condition or in Tamaga, a quick separate administration, CPU Habagi and Osinage de Coilona. Mogi narrative karika da loina khanga me madodi solution first peace later peace se hana lakthok ragadi makoi gi solution se lakpa da wani haibagi adugum bagi makoi da mieng ama lei hariba aduna ne makoi na hojiki keno tawsi aduga somna mu bharat sarkar gi perspective ong yeng se hariba bharat sarkar gi perspective sina amu khoi gi se gi real conflict si gi horak pham se makoi hoju phawda fully understand tawda inter-tribe conflict ni kamba asum haiba manung da leiba ojike kari hani drug ki khangde illegal immigrant lakpa gi manung da vested interest mayam na madu hariba conflict asu drive tawriba asigi maning da leiba force se fajana appreciate tawda su male khoi khanba da ado khangam bata arge de mokoi hand down tawduna hojike kari hani prime minister na Pahalgam gi da haiba simai tawna any kind of terrorist khoi till the end of the earth asibhaw ko hand down to ni ne hari da ko masigi perspective natraga perception se bharat sarkar da idi laita braina khali aduna makoi na hojik silence oriba makoi ge they are dragging their feet hai tare ko kabasi it may be as a strategy waram basu hai strategy homo na hojik koi ge maru Pradip na har moi ji waram rai tukse gi ni hedna let them just get exhausted over a period of time I water can that the mu begin nature when Karimatum da Koi Kana give a zoo corner Payawi, Karimatum da Hanum Sinerum the Abdon Sinner Pusiawi, time is the best healer and English the soup Fresma Ladenako. Adu su Dugi Mongi and Womali. Aduna, but as Sarkar I quite conflict say am the priority when a soup Udava. See any organization, not individual Magi. My Togo but talking that quite prioritized or what prioritized over in Haidana. Prioritized Togo terms the Pahalgam Gomami Kuntaruksi Vaduga as against 260 Koishi Basiga 26 would only had a prioritized away of Barasakagi. Quite 260 say boy priority the yaw de Aduna, Masim Matam Sana cannot Obama. I think at Obama issue over Garbara Sarkagi can also the strategy is the Makoida certain constraint crowd don't tell it. What are the constraints? Constraints come out together, Koige geo-strategic Kari Hanimoge, Makoige, geopolitics, Hagada geostrategy, the Ekuya Kaladal multimodal transit projects. Machine says Chin state of power, Koigi Manipur labor, Chin cookie, sing the hand down to crack down to Rumatam, the Aswam the Ngasagi, Madu the resistance like the number Sergei
yamna kari haini maroi ba plan amore ba access to the notice se not via through the Silguri alternative access ama laibasida masigi kaino sida makoina apan ba pirakadra haibagi makoida makhitang kari hain makoida ninghanna ba haigadra makoida restraint to ba haigadra adu masu laibasu mali aduna adu natra boidi karigi damukta hojiki nomai paiba meeting kuki sugi meeting sina freely nomai pahendana chatna khotna position leharim hariba mase laihandana ba thabak to ba tabani ada ahum subada roi bada ina haning sina amuk hojiki laiba administration se executive ki power se governor amasung more or less chief secretary mkhoi ani na puyam su lawra se mkhoi gi help to bodona commissioner principal secretary mayam sing leire ko mkhoi the period power se very limited ni masai development project kaya tawri ko environment gi khang de some certain development project to the high nahana popular government bidian lei matam su tawi hojiki leiba governor su satna sanga ko ka sum tawi madu important way de habinate where is ate hojiki hariba conflict se da makhoina tawung am thabuk se yamna limited ba makhoi su kari hai ma constitution pe riba power do da hojik se center gi rule ni center gi green signal center na si taw haiba ge adugumba advice ro yaugduna makhoi su kaim to tawung am da ba and ultimately ekhoina hojik face roiba situation se we are between the hard rock and the hard black kind of hybrid prism like the go yam awa phibom da leiba asai ge awa phibom sidagi koi tholakna bai koi isar zu means later ba but sarkar su kaim ta border to bi da ba aduna maitai sing jira hoji kai to ga have questions in ba maitai are so helpless I sum over makoi di hard situation se azum masi थेंगनाबा मसिगे अवाबा सफरिंग से सुम नंगबा मैतै न खुलाई पाइरु गेन हाइन पाइरु रोग सु सुम आइन काय अदना अदम करी हैनी एक्शन नेक्ट लरपा अद वेयर इज ऑन द अदर साइड नसेगी कुकी सिंग न खुलाई पारगा फ्रीली मोना तौनुंग तौबा मोना तौनुंग डिक्टेट तौबदो बरा सरकार सुम जावा अखोइ से वी आर more or less at the receiving end haitare aduna akhoi masi sigi situation se da ngasagi khoi hane ba khoi gi political leaders especially MLA maitai gi leibo nifu borsu kari haje moi tumin nadi laifam thokte they should also raise their voice they should also even koi tamon ka hariba delhi re chalaga dharna to bajai highway ai hache sigo matam jir koi tumin laifam thokte hariba se khudom maina hada hoje ke anda ke pehelgam gi tom matam ja kashmiri mayam tholoktana ngasai srinagar da protest tawridana keno because amarom da mi sigibaduna maram oida sigibudu nuaite ko kuntaruk sido sigibuduna maram oida mi lakhs of the Kashmiri people do gi mi livelihood to danger da live ne riba ai ko gi livelihood the kakai ba mi se kana da terrorist do ne riba adana ai ko Manipur gi hojik lai riba progress natraga ai ko gi livelihood ka iba mi se kana no yes ka iba mi se de ko we obviously know ai ko wahali ba si de hojiki makhogi ultimate political oiba adugumba game plan amada separate administration taliba mi sing se sigi moi game plan da ekhoi se ngasai satrangi kari hani pon haidna adu main tongna ekhoi se kari mata freedom lejada ba ekhoi se moina toning bara adu da helpless oiba bara sarkar gi leiba game plan la adagi koki gi leiba game plan da maitai se receiving end the library na dumai tong ai hajage okay receiving end da maidina sum leiba aduna geographically isolate toroga library na sida split ama de facto have the legal dinata aseng budina taba adubu sigi separation gi mong da sum leiba sina maram oiraga ultimately receiving end the leidu si valley sida leiba chinga leiba su khar didum yarong ne du chinga leiba misham praja tampakta lariba misham praja mayam sidi makoi di punna leimina bude dum pami peaceful environment halakpa pami du asagi bottleneck oriba apan bo oriba hindrance piriba kangu singa si kanano have already identified ni but madu acknowledge to pamba pam da habduna lenga ki oiba wafam di orani maybe geopolitical reason amaram oraga kanano hindrance ori se kanano bottleneck ori se masi appreciate masi recognize to with the habtare miyan madi hanjan harag lerabni khulai paiba masagi su groups and su group na sanduiba magi village volunteers mayam and also khulai pai da badi sarga cs on leiriba mayam singa sena haidi separatist agenda laiba myo singa sena Manipur gi solution se lahan dabne si irai lai na khange so why silence adu taradi why silence
governor boiro, chief secretary boiro, natraga central lengak boiro, why silence over the separatist groups in Manipur habagi wahang duni similar attacks ngasai gi terrorist mayamama Pahalgam ki attack ki matung da hojik terrorist gi laskar toiba gi terrorist ki mayum jing da han tau dana bomb caption da id caption da tawri attack sing do koi ki separatist kangu Manipur li mayam sid tawdri ba karigino only because ngasai geopolitical gi oiba kaladan project maithi batare habagi madu gi damakta benefit of doubt to ngasai gi separatist kangu da pirga damak leira habu hangduni ojamani kamai thambiya to me why silence about de-facto split. De-facto split chair to chang no ore de-facto is a law gi matu gi temporary haibani. Aduga in practice ta so haiba. Matam khari gi oiba aduga practice ta to ba haibani. The jury is na law gi oiba haibani. Samada ko. Aduna hojik leriba sida Manipur da de-facto split chidi tore. Karmaina territorial integrity se khoi the kaire karman kairi no what do you mean by territory am I se karino masida land population and administration that is governance aim sina territory ama mi leiba mafam gi ko territory si mi lei tab su yaro asi saiba akoi gi lam se square kilometer lising kunithoi chom kuntaret ni population che la kontra ni hairasi administration che mamang de biren luchingba local government ama hojina president rule government ama ahum se leibasibu union territorial integrity leire haibane ba adaida lising kunithoi chom kuntaret chida Chorachandpur ki Park Chauba lising mari ki something tangno palso adugumba ama kangpuk pisa adugumba ama around 12,000 10 to 12,000 karap bitok pitin to wala gini tangkhai muk Chauba Manipur ki tangkhai muk ki area sida aikoi ki lamni aidana aikoi na chacha ba khocha ba yumda kaida ba yadre aduna lamgi apun madu aikoi na enjoy to bangamdre population sahari dumaina hari ba jaga sing sida अखोगी मितई हाइबा लाख 35 हेन लेबा असिना हाना लेजरमी बसिंग अदुगुदसु नतना कोतो कोचिन चथोक चचिन तोबा यादबा पोट अमा लेरे एडमिनिस्ट्रेशन से ममिंग दो ओइना डीसी ऑफिस ले एसपी ऑफिस ले रेवेन्यू ऑफिस लोइना मक ले बट चप चाबा फंक्शन दो सुथोक तो दे हाइबेदि यारो चोसान बोदर लेबा कामपुबु लोइन तोलब सारि मणिपुर गवर्नमेंट की को अदुदि लेरगा चो प्रॉपर फंक्शनिंग अदो तौफम थोकपदु यौना तौद्रे मरम मदुना लम कायरबा पॉपुलेशन दो मचेर मचेर तौरबा कुकी असेंग मचेंग छु बेली त लाप ngamgidraba chai metai ko tagi na te ko koi miching me kai nai ro administration ju pora yongamdraba maram maduna territorial integrity of the state of Manipur city split tawraba but not de jure lo de nate jona piti de nate masi kal main thingdage haibesida karigino silence leise kana kana no sai loi haigre mamangi kanal sanina so adu haidraga so government of India na koibu yamna hamthan yenge haibesima chamada channi chume na khalle aidi masdi yada pamte yawramwe including BJP ge hana mantri oirambe even the honorable chief minister oiramba bhavana mapukning dadi kapamgani हाइदे ओ कोइ च कायरे दना हाइबो पोचा दु मपु कोइ न होना बे याली हाइदना लैबेदुना अमनी लोय नमक अछि कोइ गवर्नमेंट इंडिया ने यंग बि दरे एफसी बीजेपी के मनुंग द बाबु मयाम म यावरे से कोइ ताय अदुबु कोइ सिदा नपसुरी नत्रदि हिंगबे यादबगी पोट अम लैबनिना कोइ पुनमक बीजेपी दि तो ए कोइ पुनमक एमएलए तो ए का हाइबसिदि अदुगुम्बा मी अमन तौगदबा लमचा छचा चतपदुदे कोइ मी की थाक्तदि यौद्रेबको मोइनदि वारोगने आइसु मी नत्रे आइना मयाम ज्ञान ताहन मंगमदबने आइसु मी नते असिगी पोट असिदा लेरे अदो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना पहलगाम द तौगिबा मणिपुर की जो खंगछि निनि हमनि सिदा यु मफम कादा कन्ना कन्ना हाइखरे मोइगी मी कुंतरुक सिबदो थमोय सोकना नुंगाइते कंदेम तौगी सिमा तुम चुमी को तुम तोपनी बट चनी हुंफु की सु तौ हाइबा राइट ai हाइदि हौजे के इवन हाई कोर्ट फावो यावना लो कोर्ट फावो यावना न मतुब लाले हाइबा नते मार पुनमक्ता इंस्ट्रक्शन पीदना नहान ngarang mathang nahan
Asi mauna berata aku 2 minutes silent. Hai besi tawai ba court ka huding ito ko. Atu pati hai banate. We appreciate. Aduga Manipur ki chani kontarok tadi Narendra Modi ji na Amit Shah na mamit phawi yang atil karino. Somda awang nang program da mam on de ba. Asu ge mati. Aku chi tawbi re ba. Adur di. Hali anak development nama laire. Being a senior citizen, I quite a higher colapa moment of Boko. Cookie, I was a much tabigi, but the Tado Gangu Tore. Quite a higher contact or comment over Caritoba, cookie, FCT Chini, cookie conglomeration, nomenclature, HBCD, the same body, later when Kanabu cookie no. I was a lament to hand back Kalidutang or Horagani, I call it Tore, Tado Gangu Ko. Adagi atai tegi di hojimak thorak terimnina haiba ngamdri adagi among themselves moi tawliba du da aise khara de haigali adu haira roi kopna luchingba tawliba kuki gi ne hairiba singchi gi marakta moi shanti pami jai pradip na so haigre moi gi marakta lalu silhaningba sepre message ju oiroi ga haidana hairo ga di phajadre ban mla Wheramba, Hojik Wadi Baitare, kissing Haiden lady Nico, the Copa de Quina Hibiadre. Aduna, a queen machine, organization level notaba, senat citizen level da, individual level da, professional level da, Ukin lady ba, non cookie lady sing Sina, cookie Ukin ching da, Aduga media gi, lady ba Sina, cookie media da, Adudigi. Culture ke dal lady basina human right ke dal lady basina cookie maite ke human right tori singa cookie human right tori singa phawna ba achi changi haibadi masai ma thagal adu ngasi khabar da su yaure cookie nu pma maite nu pana loraga thino otpa ma du yamna ko strongly condemn towi case pudi local le hai zero affair ma nu pi do Susanpur ge district hospital la ngi aduga nu pa aduna Canada, lay hybra, ado police na paga for cry, ado pay, chapchana. Masidi cookie got me take a question not there. Nupi the what parts of crimes you go ye. I don't know cookie woman for human rights negatory door. Yes, we should make a higher penalty. Nupi the open neighbor, Hibenina, Motosoy Quina, appreciate to be Gadam never go. I coina, quickie young never deep. Cookie a sang bala sang the bala sariba, mapandi, sangpa. Adugumba militant sing terrorism ge act of terrorism tori bado adune ba ko yang nabati not the whole cookie right cookie am ba haibangam de wani ne hana mp waramba adu toramba church ke leader waramba kolamba cookie gi chalicha marum mapang lady ba mayam se amato ne koi laimin ni ya ba adu moi machin kang bangam de ma je he kang wa da hat de ba mete ne bu khara ngam mi ko mai kang bu na ya le ai ho de ya de kai do ge hai no ka hai ba khoi bu ngam me ba but moi ge de di autocratic society oi ba chip ki lei ban ni na chur san prom da na itl na hai ga lo le kang pu prom da na ko tu na hai ga lo le ba adigi su gi tori ba kang bu du na adu mo le na mo hoi de yam na wa ba po ra mo oya ba aduna akoi je government ni india na to bidar bani na to na ba di law ga dam ni ko me le mayam se da ma to sang da me ahum da akan ba pressure pin na ba kon na ba ma phung khading ta to ga dam ni yes adu to na organizational level na tamang sai professional level do right asida wari sana ba ai khara ho ya ba ko sum through mi khara ku ki khangna ba mi sing da toraga ade amma ma khangna ba mi sing da toraga moi dom ready de le ba ko ready de le darkar le ba di ai su san pu da kangpu pe da ko mi khara manara ga chatpa bhau ba matam khara le raga mo pa di kan to da ba ya chal ga individual level da wari saba da yarak pi position ma lak pa ya hai da khal le ba ko khalli hai bani yarak tab su ya anu sigi level da ai khoina ai machine gi marakta mahap ta na ba nang gi oroi da ba du da na to ri tu kari no ai khoi gi mai wak ta ai khoi ga sak chu mana da ba na to nam da ba kangu mana tum sang ba na adu su mo gi interest ha bi dori asina to pa da nang ai na se da khanna ri si chumbro ai ba kan da na sai mo as zaman ni chum da da na hai ba ko kana no tu di hai ra anu adu gum gi por lei ban ni na ai khoi na
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ good office ki level da being a senior citizen, being a lawyer, being a professional man, being a retired IAS na IAS da wari sabi yaidna ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NABAKISHORE na asomgi retired IAS natraga hujik leiriba duda paudi phaunaba yaidna noibu kamdoge khara khamji khochi ada aikhoisu kuki judge high court judge oiramba oiriba mapanda leiba manungda leiba sin aduda o 사회 총회도 50을 준비하네. 아, 좀 되다. 사람니까 해야지. 아두고 뭐 마야맘 레비니나 거기 다신 검진 봐. 아마 정해 봐. 아두나 거의 예스 어디게 간다. 거티다 다도가 아람에 땡물가 운나 그래 해래. 아두수 바자바 레셔나만니. 아두디 거기 미세 거기 얘기나버세 담티나 미한 미분 도리바 테러리스트 액 도리바도 칸도 엄마가 아둘나타바 뭐게 제 마치 좀다버니나 토럭 버싱체 아코는 꼰신가담네바 오케이 시다 이거는 타제디가 마이 타복도는 떠보니 아둘나 아두고 맞다오래가 아코이 마센나 among ourselves 아시 너트르가디 바르 사라나 사카나 떠비는 나오그니네 바르 사카나 가리는 너희 또민을 레리바도 또리바나 미 홍가세 안각도 팡나 라오르세바 아두나 동안나 떠오르가 떠비레 얌 well and good 떠비르트르가수 victim 오이미나리 바마센세 콜라이 파이바 테러리스트 액 떠리바도 나타바 감방 감자들 머럭들 레디 싱시다 아이코니 encouragement 피르가 숨 피르가 미세 좀 검질 호라가 मार कांबो हाइदोर का हाइरी पाइते हाइदोर का हाइरी परमामनी कुकी है बिसे अगो कुकी नहीं आके हाइनिंग दो सी मिजोराम की करकिली तोरिब मैम सीदा लेले बा की जी खजिक तंगाई हो रगा दबने बा अदु मैन होना रेगा मसाइकी अगो ये डिफेक्टो ओरिबा स्प्लिट चे डिफेक्टो ओहंदना बा दी यूरी ओइनना बा गवर्नमेंट इन द तानना बा होय अखोय मसन वाली साना बा तो खतन यारो गवर्नमेंट इंडिया ना मय लेपगा सानबा में संगी मैतना वाली सानबा अदु फाउनरे मोगे सेनार सिटीजन अदु खल्ले मितेगी असिसी खल्ले दिल्ली ते तोक्सी हारगा अदु कोक फाउनरे नेबा अदुगु मदो ओइ इराइबिदि लाइते अदुगु म तौरे हारगा मरोयना राजगी टॉपिक छे yes why silence ओहंदनना बा डिफेक्टो ओहंदनना बा Manipur kahen darna ba kai bisu yaro adu bo khara wagani khara sangna chatli haibi wani okay adu masi ko amatto oina punna thenami na bo honasi mara leba tamthi ba aran ba to ba kuki terrorist singdo adu in thok khara loire na Pakistan bo mu chalo hari daina Manipur thogai be India thogai gen lak pa kuki terrorist ma panle chang pa singdo chakhro hai na du tan tho ha okay de facto split si the jure ohengum si legally split lehengum si habi waham duni de facto sibok da leibe ade de facto su lehengum si aduga de facto sina de jure status ta yohongum si yohondana ba koi Manipur gi apun ba idea of Manipur si da subscribe to minabo mayam sing sen allegiance leibe mayam hona ga dabni habni adubu ngasai gi hairiba idea of Manipur dan ta apun ba Manipur gi idea si masi kahen ba pam ba kangu si already khanga lereng sai khulai pai ba koi kangu si ni haidana aduna kugi khulai pai ba sing asi gi khanga phau ba sida kulai pai basing asigi mathak ta kari gi damakta tabuk lokhat tabano aduna koi ethnic violence ni Manipur gi ethnic violence ni aduna nakoi masena masigi solution porkadani habi wahumna singma dum legimni na hujiksu nakoi masena dum poro akoi state lengang legera leitre hujikti president rule lerga su noina sana pujar kadamne na dum thadok pagi pim because silence is legitimizing whatsoever is going on silence is accepting whatsoever is going on habi wahum unsu lebni na Uza Pradip, Akoi Masen Adum, sort out Tonazaro, Masagi Leriba, bottle neck Kulai by Karadudi, Adum Masamatan Toxa Granny and Haga Duribra, Sagi Pahelgam, attack Matung Damakoina, terracing, identify Tortomako, Yum Hob, attack Tobangamaga, Koi Manipur Dasuk, say any hella para Pausida, Kanano, fringe elements in the Kanano bottleneck, say, identify Tobangam the Bamakoi Matak, the crack down Tobangam the Visicomatum. See, we Pahelgam, what is like? The death of 28 said outsider tourist not 27 and look my local among 28 in my some technical information I have done one. Look, Pahelgam is who Aquina Yangasida Kitang so medium to write my to I know I can as part of as far as Senator High put light. Look at you the cover. Heta Aluga when
counter in kamu sam hainari khoi sida lan tong no kan sa ka thwai bi yaw khre da mi mem chala cha thwai bi kari lo yaw ge hai position to hang na re ba si khoi na tang ki bang nau sagat bagi mayam ade public sentiment sagat bagi post lak pada hum ga sida chakbe mo suma le pel ga so so to isna a challenge torop kan sida hindu ang da direct torop mo jangba adana som hindu gi heartlands ready bang na hor bagi ade sipai mo so gi post le bi na adom chakhi wa ga that's in law follow to put in that have post man na kitang moderate voices man gi law na de mi mem chale thwa ya bra he post hai ne da thwa kan sida su sai hai de sai gi suspicion mi me lot le ga mi tan thog me thwa sida aduri ga lo da yaw mi yam tele tro mem da mi tele hendra kan sida mi yam tele kan thwa da adana aina sum yeng kan sida lambian ai hana si travel ga to lambian da government si pick up to yeng kan sida telegraph ti ibta kitang hena si pos yaw male hade ate sira na hum na chape yaw min kiba telegraph ti mai kamai to no hangan sida local voices mem sur ka chang ye kamai to mi mem thwa ri no ade men mi sit hendra tan thwe ade kon police na zo hangan sida police na bom bukhare man bom bukhare jar ni ka hay mo kitang explain don na tho no mo kitang to mo so hay si ka yawe kana lo ma kha so yaw de mi on thwa ya thwa be ya his bo lang sa ko aspar yaw so su manung da mi lot le re na dra mo am tambam le re chang bi ya mi le bi na adna thwa ya he bi na ada aspar ho yaw dra post to si ko na kamai no do no hay post lai adna ko na comparison se so ko ja ta kum si al so ma to si sai scenario dong lai ko scenario ko wane khina khoi hai chume le pon de no na khina ma pali thami nga to mun na scenario ma hamsira sai hai ba kaladan gi hai kan sira kaladan si endanger to ni ka hai posira kaladan si to kan chin state ki som southern passer ni khoi gi mati em da ne chin state power bo khoi pale do are na jorin pui na moi gi truck lamen aduga hi lamen sina kan do in ta khre khoi gi arakana me gi na control do wa adu lai na arakana me control do si sin set ki sudden passing se way chin brotherhood ke punmin naraga mo si lai mina khre adum ya mina bal lai khre aduna chin kangbu chin council ki kangbu na control to isma thak hoi tidem side ki mathak lom thang so si oraga makharam di masi kala dan pastor de chatu si di chin brotherhood ki mahum do ta ba aduna khoi gi akhoi ne somda angka orai kan sida aina article su na khre khoi gi Swaraj magazine ga to bus thole hare ja block oi pose to manung su division ni ga se to ba adugi factor di yaw mani aduma wari ma adugi scenario dum le jare ato pa ko mai to ge da india gi mi en ko india gi ni yang sida india gi nationalism mi en sida kanana india challenge stories have position mani mo en to ga mi chang kanana ra ko da tasen india to ko challenge stories kanana have si hatna mi chang oi rom se when som da cooperation to de ko de ko na ko kanana bi ai khai mo da amai or mi post ko le bi ai ko no da ko da amoi da ko challenge to de ka he mo se adu si post mo ko na kitang second scenario third scenario heter fourth homri so gram na de hai kan sida si post ko yarom bi ai ngwen pa mi se kana control to ni ya da ko na ga me am ar me te la ho hai da india da direct challenge to ka mu si control to si ko mai to si ge hai sida to one ko lai me am to one strategy me am sin to kan sida ai ni sum khan ma da ko gi ha ma da ko gi som da civil kamu alam bai hoi kan hor kan sir bo si post kha yaw no man ba ko na som da government ki michang oi ba kamu me am sem ka laga so se ma lo di hai ngam do kamu sem ba si ka ha ma ho kan to gi plan di so misfire do ko ada ha ma ho kan mai ho me ko salo zulu me na thaina naxalite control to no ba government go on militia sem ba pum le ki na si post da do gi experiment oi na ko ko khar thada wa ko khara dirty hai da so ko gi gana heda deep state ki adu double hoi wakan adu ma wan khalam do male ko na control do ya militia aring mam thamaga di hati henya ro kai se adu moina amai hormoi gi wakan da khanme wani ko da khala ka sida soira mo khalam de ko na ure wakan mam kheni have se diba adu ga plan de adu post adu po yorum bi ai adu so adu da sai gi separate administration sina to kan se hen problem to ko do mo story india ga sai strategic being nga sida yenga sida ba separate administration to ka na main problem to kan do ba si mo khalam do wale ro se diba to kan se mo tackle to dis meeting me se le re na ga me se thang na kan sida kamai to do no se na si yam kan su hai sa mo thalam yenga orai ba kamu do to ro ga ground gi si yam kan u da bi pot ground to po se u bai sida ko gi data me am ora muni data ta ba under current me si u da bai da under current da kai le si po se khara confusion jat pa ha gi hoi gi MHRC statement to da hana ma haru hana illegal element to haru hana hi drug ki ma haru ni hazina mo ethnic balance har kai si mo da ho just sen chap chap kai no khan do
asomgi pahalgam tawbusina broad vision amda sidi aroi Pakistan tawbul lin chwaidawni hai wakan chai kansida asi su aramne yam yawarmani koni ye kansida Kashmir me amsu lema asi yawarba ka hi yawru bus leramani chawra yam yawjarmani akhina Kashmir maksida India gi separation yani dia have kamu so hai ngai file yani dia yam yawarmani besum aduna akhina haji tholokol picture me so moi local Kashmir me amsana victim me am ka mating pangbiu yam yaurina mai mai no person na mating pangbiu gi asok me senbi bagi simam yauri sida khoi ne ta pulap me ta han ji hade ta han kan sida khoi gi kan sa India gi so hai tare na gi ha ne gi khoi na so na prime model ha kan so no prime model mo da manung da han le phare ka har ka manung da prime model ka fourth line nam le sida ko ta Hindu Muslim Pakistan ha thani ko khan yang la bagi al head putting bagi da yang san bagi peace ki hai si matar ke ku patha do el ro kan manung dia so le me posi he wi ba anuna hai to is kan sa moina som iram se kan sa industry water treaty and to place the seaport man si so wi moi de su moi de hena si primordial enemy si moi no hen ba khoi som to is legi khoi nga nga ke win to som ga sa khada kan sa da ya da wi lam ni ma chep khana wi mai to ina moi so primordial wa Hindu Muslim si amut tin han tin ro jo kang buni ka hai mon to chala ga je na ki ba ri partisan to ki ba si me am le bagi memory me ka ka dang ma cham to kan halak ba mi manga ka na India gi wakan je pala ohan ngam si engan sa khoi primordial ka si nature of the conflict si adu so ne hen u chaw no rina khoi sira na as gang la hor ga no kui na hamu do bagi tam tam cha thra ka sang da hi mu cha hina so ne ko me hor ga ta me plop ka na nation yo na homin do si da asisi akai bi jam la ka da ngal ko tum ko na gi do na dewa adu ga hasi Pakistan or me harisne Pakistan so the moi training to ko so the allegation to chum me herna training to kai kan sida moi gi akoi Kashmir sida magi piece ta sen le dra sin penzari ha gadi kana provoto ya do no provoto ya ri manung da akoi na hai kan sida me ket kan me ban hori chakni ali da gadi me ke khala su ke cha oi ba adu moi na me ke Pakistan me ke khazala kan chakni ai manung le mi do adu sel do ngam do India go ni so so bene sida sel do le jara mo di me ke tara se no kun he kes no me ke do ma chetik to chal verum tok khine ba chana pol le mi do somna subele he posin na smaina wena ye ngom tok pran khale khona conflict ma sari to kan sida si posi so khirom do su khirom na pra confusion do le re som do si posi primordial element me ma sunga ya ro mo si thaje ya mi ti ka he wo kan le posi mo de asire hen chaw yaw re ba adana khoi ye kan sira khoi som do su ye kan sira khoi do sel do ro he kan sira khoi su yam chaw yaw kan khoi yaw do sel do kan sira problem si atolution me yaro da khoi yong min na sel do do mo peace talk si naka ne tam hong si ka hai si hadu me plop na he da solution program hai da su una kan si da kidan te thara mo yaw na khoi adu un ba han misunderstand lem kan su lem man su sing do no ba an tam na sagala ga khoi na English version na ga stitching for the scenes and khoi na da put it into the na mathematicism pola kan si da plop na peace kan le no ani mo da the woman so adum chathabasi plan na no oifum thoi oiso ermunda khali aduna wari sana kan sidang sai gi level kun ta khar le ram do male when han gi seo so level tore ate level gi ka sum le na ram do male encouragement yauraga ga on initiative to busu okay asimen pura kan sida last ta khoi gi som settling bu kan sida sai haiba sarkar gi oiba state go intervention si chawna ri to dre khoi adu re mam pena do sia ore adu mayam to do ne hesu adu pra la no mudina teba akoina pand mo da mathri sel do gira akoina su hararo karam da hararo pen do jama ona gani mayam se phamina kan se si ori ya ko haina kan sel do khibna adum khare lasting work do leba koi john galtung na ha positive piece ka haisi ama zera negative piece na la hendo wadali adu la hendo se ta kuisala kan se na moina frozen conflict ka haisi conflict le ra su freeze do thamlo si mo ta hi do leba si ta lo ha ga positive way hen ga ga di mayam da si ori na ko seri ka torgum si hanyana khadum dingo treaty ta hanyana khadum ni seri hen janargum su ka hai pos le kha ga di okay la pc hen positive work ni lasting work ni have se si pos ni okay adu bu nakal ani maki wa ta to si karai area da no haiwi wahang amadi leidore keno da Manipur gi hana gi lejaram basaktam du me third ki mamang da lebudu madu da lehan se habani madu da leisi ya da ba Manipur se thugair ga ko lam tongana legadab ni hairi ba Kangu sing adugi makoi na yarakpa makoi na yaba area phauba sibokte koi yani hana makoi na condition ama thamukpadu adu da yasina badu madu yagadoribra hojik hairi se Manipur gi lam ka heloi
हाइबी वाफम सी अप्रैल की तांग 2024 दा यूनियन होम मिनिस्टर मिशाना मणिपुर दा लोक सभा मिखल की vote khom lak matam da mahang na hapta kang jipung da phongam ba wafam ni ro ka hello habi ohum si so koi da tribune da phongba pa ma gi matung ina koi hau ki ba tha hapta march ki tang amada new delhi da pangthok ki ba koi security ki review ki mifam ma da union home minister mishana koi AK Mishra tham ki wafam le re habi gi wafam si le re to AK Mishra na so amu march ki tang 30 da churchampur da kuki gi CSO so ngawari san matam da so already tham gre कोई सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन से सुंगा यार होइदा वाफम अम खंगनी हायदन अदरमाय थमगी वाफम सिंग लैब तारगदी हुजि करगी दमक्ता तुमिन लैगदोरिबनो मदुगी लेंगा की स्टैंड थम फावबदा यारो एकोदी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तौनी ना हाई लै तारगदी मदुदा करगी तो की क्रैक डाउन तोरुदिबनो करगी दमक्ता मखोय क्रैक डाउन मंत्र सु मदुदी याद सिंगितुगी मथक्ता अकनबा तौम तौब थबसिंग तोरुदिनो हाबगी वाफम दुनी केनोदा मणिपुर दा अदुम लहनबसु सेंटर ना सु पामी अरगु मणिपुर की अयाम म्याम से मणिपुर न लेबदो पामी ने दो ngसागी separate pamba kangu gi makoi gi demand khara makoi gi pidri phokti ngasai gi ani ji gi ni ka ta ani ji gi understanding se phang banga moi ha gi mong the center na sum tumin relation bududi ya maram chari bra ha gi hang duni uzana bagi sakoma thami be ning thau palingai matam da dine khoi ge singi lam jite ge singi ning thau sing na ka lal horku matam jira singi koi manipur ge mitai ning thau ga satna nam thai hare ba om tai ban up to ka koi na koi ma ba satna nam thai ha bi wari le dna ko aduna mating matung da moi loipot pi heli just as a kari hani symbolic oina ai de loipot pi ba ning thau da pi ba do po tu ki value du wan te ba ma koi ning thau gi makha da lei ning thau na hai ba in gani hai ba adu ne hare ba hojik mitai na lei ba film si india da merge tor matung si da Mete di law abiding citizen of Nina Kulai, Pivasu Yadre. Amaronga the atop of Salam Amaraga the low lenum the Bataraga the Mete Kulai Paraga, Jiki, Cookie Sinsiga, Tengabai Matang, wait of an area. Madu Opsando, Madu Metena, Hojik, Topom Tokte, Maduki responsibility to Kana Loga the Gay, the Barasakan Loga the because they are the executive. Executive sina ngasai moi to do ma thau jo to dre na to dre me na khoi sum tumina legadra ai da ai khoi hojik TV ki discussion khaga tawri ko what is our audience ai khoi ki audience kai no da ya mana manipur le ba mi sing chin ne ba mo khoi ta ni phai phatte sum nei na ni adu bo ta ri ba mi sing do na decision maker di natte hari ba because ai khoi ke le ba voice se dili hon ga da ne hari ba personally chalaga Delhi the unaba protest tauba dharna tauba even ai thar me sila sahi ani subasi da jantar matar chalaga koi protest asum ne khali tawbom to e khangan ma tai ada even koi kari hai ne second world war matam se da kari koi ge Hitler na mai ge ministry me am sim the one of the ministries is propaganda ge ministry am le ri ba propaganda khang tang no minister maduna main aim de ju sing chi phatabni ju sing chi hatab ya de justify tong na bani hariba ade koi adu tong si habina te hariba ai koi awa ba si kokpiyo ai koi bo problem solution han biyo ha koi persuasion am chang hariba but we have to persuade in a language understood by the central leaders ade mai te ron da to si de ai de Manipur level audience ki dong tari phare ko sometimes we should also think about kari hani ai koi discussion natraga kano se ate dei TV channel ne tonari dana ko ai kari hani OTT ki channel news 9 ga na sai ga ma kari ga tori ko jum u da moi se sum widely so Manipur su yengi ate dei India part sing su yengani even SKTV se already kari hani OTT oi ba yamna kari hani powerful oi ba medium am ore ne koi English ko language Hindi ko language da India ki masses mayam se UP da leba mi Bihar leba mi Tamil Nadu leba mi su ai khoi ki suffering se kari no ai khoi ki more se kari no se ai di phongdok yam darkar oi ba ma sangi kai no da it's nothing but persuasion never we have to persuasion even kari hai ni thang ai ge Greek ki like tam matam da hai se rhetoric as a subject when tamam Latin was studied as subject rhetoric is a subject when tam the persuasion is so important in our political life natraga daily life aduna aina aroi da haibadi tadriba khangdriba bharat sarkar se makhoi bu khangan ba khangan ba aduge action launa na ba ekoi memorandum mayam thaba ama matoba ngangba khopa mase sum pressure tokba mase natraga de aikoi che sum silent spectator wen laraga de yang koi na dum wa da leghini aikoi pressure tausi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ persuade ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ Okay, pressure and persuade tauba central leader singbu mathau tagani maduda media singsu yamna chauna role loba aduga media singi magi akoigi local magi audience khakta da focus tobagi mohta beyond the boundary, beyond the state boundary masidi yogina ba maruena center gi nakong di yogina ba even language pauba mathau taragadi madugi language suda koi check kadabani habagi wafum sing duni yamna marik chumbu wafum sing atani adun ujamani dala sing ujamani hairiba mayam sing asit tawjaba taragasu ultimately media phana yamna laujaba tarasu ultimately civil society na phana yamna miyamna phana yamna protest jantar mantar ta lagiba me yahum da tawjaba taragasu ultimately decision to the political decision political decision law nabge damakta koi elected representative mayamama makoi only house to animated suspension da suspended animation da lagi bai wakaktani makoi leri aduna makoi either resign to banatra makoi gisu yamna achoba decisive oiba action am logum dithok tabra habagi wafam duni aduna silence makoi gisu yam chabu silence ma da not only the central leadership ki silence center ki silence kakta natana governor ki silence kakta natana koi elected representatives are also keeping a mum mojitu min leri have tarja hai mar sarkar se tahan bachumi tahan ba kari to gata ge hai base akhoi mayam na ji laudana khongdana ngangna dana sakna dana tawrip se ai di kane ne kali chumne gi akhoi ge nabakishore na di audience to pi hai ba right picture go so apik pa si manung si da hanagi aduguma narendra akhoi ge modi Narendra Modi na luchingba Manipur bu nusi haitara tubiraba lan khamdraba asigi seva tonaba mi thaganu si haibasi discussion awanda mara paibi gi mifamda adi civil society mayamna yam kanna nena badagi yamna powerful oigaraba double engine matham chubada vote ka dandala abane hana claim toriba BJP ka bangamde Narendra Modi gi seva tonaba mi thade bimolum sung arthar oina thai party ga mo oja sanu ado miyamna akhoi gi diska akhoi gi saruk yawe na akhoi di lawi na ide akhoi na machi chumde na haiba ado digi mara pai bising na pende na phongdokpa ado civil society na tawba ado gi khabar nong bal media mi nam ge ro su yam chawi ba madana chaipu piraga paisa ting tengandana dak long on gi na machi gi pot che 27 na su leiba su yai na khali ado hoji ki che silence spectator oina leiriba natraga manung dadi hona jari na claim toriba mayam sit nom bam changya ai ronda da kumma karna se hanumana tha taruk sudring eta hukdu e namdana hogal leba ko adiri hingcha ya tamma tawdana ma sa dum sigi kumma karna so aduna akhoi isida hogat na begi tamta kadu tai central government ta han naba MLA sing na lawn ta MLA sing lawn na ba akhoi na me ohungumada me ohumasi trailer ni ai gi londa da di film tartring ai gi trailer do achida kanai bo ba in bang ba hadi nga ka 50 MLAs moi je me hector leibo ngam da bi film da jun 18 type ta aina jun 18 na oloi ja harip se azuda spirit ki wari spiritu azuda hajarab so akhoi azuda sena Bajara mo oina amuko yu sem ga sem dana rup mangal rambasiga amuko ga tolum dige United Committee hairisi haidana haire da mo kamdo bayan udoi thongam adu United Committee Manipur hairone harga sapam jaja dumni gida urangani July 3 2001 da sem ni ne ko adugum bagi mayam duki sem ga togi ba spirit aduda madu wai khona adu haire na haibe da government na di warobi akoi di hingcha to budu na ti miyam gi apun uprising do handakti ai gi landa de mega uprising haibani mega uprising am to chi jun 18 adu gi double 36 jun 90 tarikh te contract ite ko adu gi manu reading terms ni pakong jun gi double pakong londa ni 36 jun gumba ma to guraga hari be mel ma se asmaji du upai litre koi honaraga delhi chalaga prime minister gi mamangda get mamangda koi hangar strike torasi wakan me pam torasi adu phahalasi kaina haiba adu gi adigi delhi chalo haiba moment torasi milising tara am kollama yankhai ma toraga torasi kai bi wakalon se machi pi bataiba machi pi na bi da chum lakpa china chai ani sugataba mi manga taram ni dang ngai bi film chu oiram ne manga taram te homni malin dang haram mani
the me home chidadi tongan ba mapam singda district ta lam da adi organization na kokomina kanoda sports ko sangak kaleba asida tawrani folks na ma da tawrani karama mana ma da tawrani chumana miyam khudi ma che koi punna choya na le ba che tongan na chala ba su ko cha khong mit mai che tongan ba function to ga so ai gi heart se yarak tro kanda bodi si yarak ta kan pulap pul iduna admaina ai koi punchil le raga janan bada MLA mam se mi kap thon batai sakar sengba ngambra ngamdabra natraga maming do na hani gi gumna adum kanta thabuk tawroi da government oraba ma yararoi power yaudaba adum ba ICU da leiba aduna sakar sengge di yararoi adu sarupudi noi pulap tok thok aduga fresh selection tawna ba apaba mi kanna ba natraga ngamgani aide hani gi adumakti tawroi aide anyway mayam dagi wa taraga asiri se sangasu democracy ni dana ko haibam thokpo da gi party leader da tawne thajade BJP gumba akoge kanoda high communism leiba ase masidi sason tawbada mana karigumta tawbanga moyaba no the piriba list to the pirido with the sovereign power to every supreme court na haridi list to the state ki jurisdiction ki manung da state government na chap chana tawjana ba sovereign power lei na hayaba magi hojike jurisdiction to ki manung da adu sung tawbangam da na yon thok tana law and order should be talk pa the makut nam oiriba unified command sumi the chinere ga the shibu ta ya da ba asidane koina central city and the la na chumne city and oning dre hariche asu upai di laita ba anu lo chilakpada akoi tahan na ba thakti se akoi nongmai kap na ba khaktana yaroi nongmai khaktana yaroi nongmai duna lam taraka nanga thokpa aduna amani atokpa ya jonga thokale adodi objective kok seasonal sebako brain seasonal ka adege miyam se Subhash Chandra Bose na EPU lingtam pige aiko na mi punchi aduga ko ya pambado central government se masi mikap thon si Narendra Modi mikap thon si haiba kholao se dai ko sanchin manaba matok tare okay center mikap thon si mikan thon dhuri si maruina akogi elected representative singchina khwaidigi chauna role se lawum thokpani makoina tawhum thokpani miyam de laujaba khongjaba khaktani madu tabi gani habsidi tabudi tagani adubu koi elected representative leina makoina lawgadaba achauba extreme sacrifice natrage extreme step to lawdana miyam da sum thadokpadi yaroi habi hamduni aduna sigi status quo sida lehendana ba yam tuna hanagi Manipur do amhan hanjana gana honaba matamda MLA singa sina natrage elected representative singa sina soba thodang lobiyo otherwise ojik tha taruki PRC लाउथोगा प्रोक्लेम तौरगा लेखरे अखोगी पार्लियामेंट सु याखरे मखाताना था तरुक सांगदब पामक तारगे था तरुक की मतुंगदा था तरुक अमग अमुक सांगदगे हर तारगदे अदुगी अनोब प्रोक्लेमेशन तरुक मतमदा मदुसु पार्लियामेंट दे अयाब लोगदुनी मदुगी प्रोक्लेमेशन तरुक मतमददी असेंबली सु डिसॉल्व तौगिदो माली असेंबली डिसॉल्व तौगी तारगदे एमएलए मयाम दुसु अमता लेरोय अदुना हां डिसॉल्व तौरगा अखोगी एमएलए ओइबा तोक्ते सोकपदी डिसॉल्व तौद्रिंगाय दुदा यामना डिग्निटी लेना राइटफुली एसर्ट तौरमगा रिजाइन तोक्तोकिबने हेनसु फै हाइबगी notes aduga miyamna su singtha nagani aseng leader amagi thona uthoi hena su miyamna khangani for the cause of Manipur haibagi notes dang asigi the Manipur files ke edition se matang char sinjarge nasigi edition se mapung pan gi damakta uja homok por bisna makan tha so cheri appreciate you joining lona nembre punamna su ngasigi edition se karam to bi ge SKTV Manipur gi tongan ba social media handles singda join to biraga comment amadi feedback tha birak payagani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Ras Nongthom signing off khurumjari